Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passala angkana kana iriwasa pakutanan nasinti pati manripa dan baginda alini kanaya julu pungkara nari bokoan nani asendre allona tinro siti patima ipantaran nabilika pantarangan najulu pukara nakana siti patima nakana siti patima osan batang kujulu pukara baku nuna erang alam pa bunduk keraenu baginda alisi kira-kira siapa mipan rasangan nubeta siapa tomi kalong kapere nu polong-polong nakana mujulu pukara o karaengku siti patimat tangku asengai inake pasangalinna Allahu ta'ala jimaka anggasengi siagaan surona apa jina nilang yere mo siti patima bicara ribaginda alika sitaba antong ini yakna ipantaran na mempo nakana mo baginda ali o andikku siti patima inai taun waga ang bicara nakana mo siti patima o karaengku baginda alitai na tau kuwaga ang bicara pasangalin na julu pukara anjiku kutak nang na anne baginda alini yakina tatapa ilalan ripa mai na apa jina lampamu baginda alina tulusuk mangiri balla na nabiya sallallahu alaihi wasallam tu namangi baginda alia bari salami angkana assalamu alaikum ya nabiullah nanipi walimu bari salan nari baginda ali nipi wali mo barisalan na baginda alirina biya angkana wa alaikumussalam ya aliyul murtada apa jinantama mo baginda ali apa kala mbiri rina mbita nakana morina biya o karaengku ya Rasulullahi mempo ari sumpain nakulang ngere andikku siti patima niya na agaang bicara natang kuasenga
apa jina nakana muna biya oha di jamangi kukuta nangi anak nusiti Fatima apa jina tulusuk momange natulusuk molampan hadijana tulusuk mangiri balla nasiti Fatima apa bantu imangin nakana muhadija o anakku Siti Fatima nainu aga ang bicara na tanna asing abura nenu nakana mo Siti Fatima o androng ku hadijatai na tau ku aga ang bicara pasangalin na julu pukara jiku ku tak nang angka na o sandri batang ku julu pukara baku nuna erang bunduk karain baginda ali kira-kira siapa mi panrasangan nu beta siapa tomi kalong kapere nu polong-polong napi wali mojulu pukara angkana o karaeng ku Siti Fatima tangku asengai inakke pasangalin na Allahu Ta'ala jimaka ang aseng siyaga ang surona sikam majinjo pagkuta nang kusiyaga ang piwalin na julu pukara mairinan ke apa jina lampa muhadijana tulusuk mangiri bala nari dalikan nabiyya nakana muhadija o karengku ya Rasulullah taina tauna aga ang bicara Siti Fatima pasangalin na julu pukara jina ku tak nang angkana o sandri batangku julu pukara baku nuna erang lampa bunduk karainu baginda ali kira-kira siapa mi panrasangan nu beta siapa tomi kalong kapere nu polong-polong napi wali mojulu pukara angkana o sandri batangku Siti Fatima tangku asengai nakke pasangalin na Allah Ta'ala jimaka ang asing siyaga ang surona sikam majinjo pagkutanan na Siti Fatima siyaga ang piwalin na julu pukara mangiri Siti Fatima nakana mo na biya o anakku baginda ali amempo makorolon aku mangi angku tak nangi andi Siti Fatima apa jina lampamu bauna biyana tunusuk mangiri balla na Siti Fatima batu imangina biyari timungan balla na
Siti Fatimah Ambari Salami Angkana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanipi wali mubari sallam Nabiya Angkana Waalaikumsalam ya Nabiullah nakana munanbiya anakku Siti Fatimah cahayana imatangku rappo-rappo na iyatingku paramata na inyawaku intan tasyiro na itubuku iya namo baine ampa nri siyawa na burakne nani kalarro iri Allah ta'ala nakana mo Siti Fatimah o karaingku ya Rasulullah kikana-kanang lalo agaw na baine ang irangado sa riburakne nanakana mo na ambiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine ang imang iburakne na iya to mi antu salam baine ni sasang irupan na salan ri allo kiyama kana pole na ambiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine masarro larro riburakne nani pasulu kisallal lilanari allo kiyamaka o anakku Siti Fatimah iya namo baine malompo awanapsu na riburakne na iya to mi antu salam ni pasilin rupan nari Allah ta'ala ri Allah kiyama kana pole na ambiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine tajarre iman nari burakne na iya to mi antu salam baine tanna asing karai nari allo kiyamaka nakana pole na ambiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine punna lemba amma ke bau wananiya burakne marayen na paempori pa mai na ipantarangan na burakne na sangkam matongi antu tau sigaw bawang iya tomi antu salam baine ni paempori tapere pepe salan ri allo kiyamaka nakana pole na ambiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine tasukurangi pasare na burakne na iya to mi antu salam baine ni pak niakan naraka salan ri allo kiyama kana pole na ambiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine tanturuki ero na burakne na iya tomi antu salam baine ni paempori naraka kami nang irawaya nakana pole na ambiya o anakku Siti Fatimah
Iya namo baine tangka tutui iburaknen na iya tomi antusallam baine ni pak niakan naraka sallandri allo kiamakana kana pole nabiya sallallahu alaihi wasallam. O anakku Siti Fatimah iya namo baine tang iya namo baine tampai empoi ripa mai embaji emburak nena iya tomi antu salam baine nata bapasis aku burut tubuna punna salam matei. Nakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine ya gau amala mbaji natanna asemburak nena taina todon nagapai balasan sallandri allo kiamakam. Nakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah cahaya na imatang rappo na iyatingku paramata na inyawaku intan tasyoro na itubuku. Iya minne anak ni katutui yang baji dosa nari burak nena nakana mo Siti Fatimah o karaengku ya Rasulullah kana ngapole gau na baine atenaya nangiran dosa riburak nena. Nakana mo nabiya o anakku Siti Fatimah antugau na baine atinaya nangiran dosa riburak nena iya namo baine ampakala biriki burak nena iya tomi antu salam baine nisare empo amala diri allo kiamaka. Nakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine asukurangi pasarena burak nena iya tomi antu salam baine ni singarian rupa nari allo kiamakana kana pole nabiya sallallahu alaihi wasallam. O anakku Siti Fatimah iya namo baine halala pasarena burak nena iya tomi antu salam baine nikatutui malaika kanibala saki salam baji ndri allo kiamakana kana pole nabiya o anakku Siti Fatimah. Iya namo baine punnaniya nalampai burak nena nana pinawan na cini kisanggen na tak lenguk nana nampa ammo tere ndri empuana. Iya tomi antu salam baine ni palangkam baji ndri malaika mbone na langit tuju alonjo nanakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah. Iya namo baine punna nasare ikan reburak nena nana dalle kang angan resanggena amarina angan re iya tomi antu baine ni pakabani risuruga. Nakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine
paem poiri pak mai baji burakne na yato mi antusan lambai neni tanata basis kuburu tubuh nasallam pun namate nakana pole na ambiya o anakku Siti Fatima iya namo baine pun nalarro ibu rakne nanana sambaran jasiaga ante ne pak mae iya tomi antu salam baine ni paem pori mahli gai salandri allo kiamaka kira-kira pintu jumpi antu kalambiran nalino nakana pole na ambiya o anakku Siti Fatima iya namo baine anturu kiro na burakne nanana pinawan siaga ante ne pak mae iya tomi antu salam baine ni patajang empo amala mbiri ndri allo kiamaka nakana mo pole Siti Fatima o karaengku ya Rasulullahi kikana angap pole gau na burakne angir ngado sari burakne na nakana mo na ambiya o anakku Siti Fatima antu dosana burakne Allah Ta'ala jimaka angasing iya mintuna makmumam baine riburakne nanakana mo Siti Fatima nakana mo Siti Fatima o karaeng kusingarak na ilino ku cahaya na iya hirangku maarepa na iya tingku panyom batamat tapukuran nududu maantu karaeng landriki kana angku gau na baine angirang ado sariburakne na nakana mo nakbiya o anakku Siti Fatima ma'amo terek kanatayam madain no baginda ali apa jina lampa mo mangeri balla na nakbiya sallallahu alaihi wasallam